Bigas na nabawasan natin prutas ko. Ay, good morning, bakit? Morning tarupang. Di ba rin? Mayaman, Kapitan Arte, kanakariin kan. Nya na munawang kan. Ano ako, bakit? Parang barong taway, nagumot ka manay na. Nya man ti balak mo nga papanantantangal daw. Bakit hindi to lang balay? Ay nalakay. 2024. Agbaliw ka mo dun Gawa mo, bakit? Talaga agbalbaliw akong bakit? Masayat Okay. Anya mo dun dagiti planong tarta nga 2024. Sabi ni balak mo tibiyag mo. Madayag ka gininuman, bakit? Ay. Ano kung pagamatan. Rin haanak nga agsugsugalin, bakit? Mamati mo kanyam. Man bakit? Duray ang pinustaan ta. Nga. Duray pinustaan ta. Manuti pusta. Ang agsugsugalin, bakit? Tatanga tawin 2024. Mano pustam. Naglanggungan. Madagsusugang yung makipinusta. Bakit? Buriman, pagtimpla man ti kamay ka. Na. Hindi man daytan. Nakabulsan. Ay apo lang kay bigbigatan. At pati kong kunam nga ka nagar-arakan. Bilog. Peso man. Promise ka, wala nang gar-arakan. Talagang balbaliw ako nun ay. Kasi ano nga napanday ito tibul. Ang kabel mo ya. Na. Kunat nga agbalbaliw ako. Ating mo't arak tiyan na kaya't sumina kanyak bakay. Hindi talaga agbalbaliw ako bakay. Promise. Promise. Man bakay. Promise. Mga anak pa iti prutasay. Tanoging healthy Ano nga tututsin ata. Taampay ki. Anya garot ti gamit na ata. Ipang paswerte nga road. Iulo pa'y lang tata. Kiurayam ay ta ingana tunubigat. Nga. Ingana tunubigat. Santo mangang ti prutas. Bilog-bilog. Taano. Ingana agmaw-maw. Di kwa na Ay naapo bakay. Siyempre uno. Tapa lang ti panagtantanay ti swerte ti balay. Sumot lang nangala ka siguro. Pampamatiyaw nga talaga. Bindilangit ti kurang ti maysa. Ay naapo bakay. Haan mo ngay asa data swertem kada kita nga bilog-bilog nga prutas. Panunutim bakay. Panunutim no talagang swerte dagita nga prutas. Dagijay tupay makinkukwa iti prutasan bakay. Agilaklako da. No talaga nga swerte dagita nga bilog-bilog nga prutas. Panunutom kapay ilako da pay bakay. Kaya mo ta si Kati Ilako?